o ka re more than 20 from high he ke boela ko kholong ko high ke a butse re ke bona di miss call ke ena ngwana wa ke pleng o re mma hape mma wa lwala mma o re thibeile mafatlha so ke hopola toro ela ya ka ela ya hore o thibeile mafatlha and then ke bile le solution mo torong ya ho epolla nthwela meola na yepa ho ya spirit ke ra ngwana ka ke re ke kopela o monise spirit tsa spirit o mo tshelle tlhakantshe le metsi o monwise ka nnete ngwana ka ira bjalo after some few minutes ke tlo phone ke he ba re mama hape mma o tlhatsitse something like sentlha sa no yane but ke diboko ene di a phela so ebe ke bara ke re ke khopela ko mmerekong ke tla hae ka khopela mmerekong a go ne phone ka mo e re kwa se seng se a babarita ya o ka tswela pele ga dira then ka fitla mo hae ke fitla mo hae ke kra ile hore ntwe ba bontsha tsona di bukutsela di ka mohara ha bucket di a tsamaya mare o di kwile then ho di tlhatseng hae ke ha ile hore o thoma ho moy o thomo hema pile mapele mama o thiberile and then a bua a ntšha diboko o ka re sentlha sa diboko so ene di tsipele o bolla ka toro go ba bolla ka ntwe e diregileng ke ntwe e dirahetseng but nna ke bone mo torong as motho a epela something mo gate so ke tlhalohanya hore the time ke lora toro motho a epela sole ke the time ntwe ne diragala mo yena diboko tše ebele diboko tše di hwileng ka ba be di phela di tsamaya di phela di nyeume ka marabakete and then o di ntse like di le round so yeah o sort of bolonyana ke nyaka go kwa kuku ka selo se a lolelle sona pele kuku o lolele motswadi aka nna irile ke tlhako lesong ka bona kota e yelo e phatsima mo jarateng mo ranang wa shene mo teng ka tsa kota e la ka e rathantsha ka tsa pampiri ya sione ka e tshuma ka se ke tshua wa le ka bo 11 o'clock so awa monsaro tlhoke tlhole pile ntubana ka bo 12 shike robale ntse ke utlweletse mananeo hwa tla ha motho ka re ke monna go ya hae a re le dio kwa re ke di threats tse telle ha fitla monna mola a re ntshisa sa telle ka tswa ka nna hatsi ka bitsa ha ba nkutlwe ka bitsa ka ba nkutlwe a ntshwarisa boroko mothola boroko bola ya bontshwara ke a tla mo ditlhong tsaka ha fitla mo ditlhong tsaka ebe ke phaphama he ke phaphama ka nna ha se ka barago mo mpetong waka a ba tlhaga mothola ka ditretsa e khupetsa matlho ha e khupetsa matlho la bjo thoma o re wa ntshwara a ke itse gore matla ago ke a tsere kae ka gore ke palela ko ema ke palela ko tsamaya ka tshwara mothola go mo tshwara o a thella go kere ke mo tshwara ka meriri ela e khupetsa tlhogo he ntse ke lwalela ka mokamoreng shula mothola o tshabela ko dying room ke mosala morago ko mo dying room mothola a tswa ka khona ya dying room ha sna tswa ka khona ya dying room he ke bitsa ya ba hona ba nkutlwang ke tlo weifa ka montlung ke weifa le go tsamaya ko ntle ke thota dipulana tsa ka dikobo tsa ka ke robola le bana ke tlhatlhana le bana ka mokamoreng le bjano ke sa weifa le nka bona le tlhokwana mo jarateng ke saba le go le tshwara kota ela ke yona e le mathata ke tsone e tla e le ko kae go itloseng haka ne ke sa itse re ntho e kota e beile ke mang or ira eng because ne robetse
mo jarateng ke re go na difra tsa dikgong kota ya ke tsore e tlohile bjang ko hatshe ya wa ema ko hara dikota ha dikgong ke ntho e ke ileng ka e tseya ka e roba ke tlo bona tsona dilo tsa moloi wa di-threats thank you nke a tlhalose ya diboko tše di tšweleng mo go yena gore di mo thomile jwang and then go a diragala eng diboko di tšwa mo mothong di phela ke tswile diboko a ke tso di tswa ka mo mpeng o di tswa ka mo kae mo go nna mo mafatlheng a ka nno ka re ke rwele stena go fisa go baba ile ha seno ke nna spriti sela ngwana a founeng a re ba nnose sona ka tsa baketa ka nyako bona ntho e leng mo nna gore ke eng go tswile senkgaga se tshwana le sa nonyane e nyane e ba reng ke mantshare senkgaga sa te se sennyane ka tlhatsa diboko tsela morago ga tla madi le bjanong ke sa tlhatsa madi a ke tše selo he nka re ke tša nama fela madi a le a boa he nka re ke tša mafura madi a le a boa ga ke tše selo mo ke leng mo teng mo ke phela ka bogobe ka metsi le ko ke yang ko teng gore ke a lesong ka family gore ke a kae ke sheba ka metsi ya ke tšeo moroka a ke tsene go ya mathomo sesi a re go amogele re be re leboge go kgonne go fihla mo lenanegong o hloka thušo badimo a ba no kwatela motho ke botate mogolo wa rena ke bokoko wa rena ke bo malome ya rena ke boragadi ya rena ke bo abuti ke bo sesi ya rena ke bana ba borena ke nyaka go tsena tabeng ya gore go bile le mokhukhu o jile ngwana ka mokgwa wa thapo ebile mokhukhu o tšere ke ledimo go na le sešupo se se bontšhang gabotse gore ka molagare ga lapa la bolena le tsenetše ke ba babe ngwane go ra gore ka mo a tepalaetšeng ka gona a senke a etswa o ile a tšeiwa a berekišwa bošaedi a le gona ka mogare ga lapa tharollo ya ditaba e re ngwane o la gore re santše re ye go nyakana le taba ya gore moya wa gagwe o tla išega o le kae re o bie madulong mokhukhu o jeleng ngwana e leng lerumo badimo ba o pšhatlagantšha ba o tloša ka gae gobane go o bona ga o kgone go lebala ngwana gago ke kwele o bolela taba ye nngwe o re le bona mohlare o la o a tšhentšhe o ba legala ke go kwele gabotse wa tseba gore ge o ka bona legala bošego le tla go wena so wa tseba gore ke sepoko ene sepoko ke motho a tlhokofetseng o e leng gore ba thobotse moya wa gage ba o berekiša bošaedi goba ga ba lata moya wa gage legala ge le tokologa so ka gae le go bontšha se sengwe ene ge le ka re le tokologa so wa bona mafelong le šwallana so wa se tlosa bona gore le ile kae o tsebe gore ka mogare ga lapa la geno le ketima le morithi wa motho le dula le motho ka mogare ga lapa mara fela gore motho le motsebe go tlo ba boima go lena why baloi ba ruile dilo tša bona ka molagae ba le ješa dilo tša go se kgonagale bona koko ba mo jesitše setlhaga sa nonyane o ntšhitše setlhaga sa diboko gape ge diboko ge di ka tsena mo go koko ga di tlo tswa gobane di o kry-a dilo tše di ka di fepang ka mogare ga mmele wa koko gobane mafahla diboko di a ja dipelo diboko di a ja megodu diboko di a ja di-kidney dikore diboko tšela di no ja ke dilo tše dintšhi tše e leng gore di ka te phepa ka mmele wa koko ge di ka rata mara ka matla modimo di tšwele ene di tšwa di tšhuma ke spirit
mola spirit re tseba se riang se bolaya o hloka go tseba gore wa ngwana ga go tepalaile o tepalaile ga a shia note a o kgone go tseba rena ke eng se se mo phušitšeng gore a tepalaye o ka se tsebe gobane ke dilo tša baloi o ka se tsebe ka lebaka la gore o retše ke dilo tše e leng gore ka mahlo o ka se di bone mara ka semoya o kgona go di bona o be a ne dilo tše a bolelang le tšona ene di mo fa maele a marong motho o kgona go tepelaya a re mola fetso tepelaya a thome go nagana gore ke dirile nto rong a go sa ne nto a ka e dirang then o leka go tšhabela ka gae ene ga a tšhabela ka mogare ga lapa o tlo le tshwenya le lebaka gae gore le feleletše le nyakile o tseba gore o jele keng koko go bona la tšwele le nyakile methušo ba le thušitše mara ga o be kaone wena gobane ga o tsebe se se jele ngwana gago o ne le ngwana šule o phasitše go pala gore a ye sekolong o nyetšwe ka morago ga 6 months o buile gae koko le yena o nyetšwe o buile gae ko go kwela gabotse go ra gore mathata a gago a mo go wena ne mathata mo se se bušitšeng koko bogadi se ria gore bana ba gage ka moka ba bue bogadi gome bale lešika le molei ko mogolo koko wa o buile bogadi go beng ha ka bogadi ne ke sena boroko monna o nna nyetse nna mpeta ene ntlo e ne re nna mo yona ya hahe ya rena ne na le dinoha no tlo kra tša tšile leng go tsena ka monyako noha shi yona e tshanuka e mo di masofa ene se noha e nyane noha e khulu hore o pata o nna mo starring noha shi yona ka tloga ka ya ko mme o mong hona ko makapane kwa ka re ko nyaka thusa dinoha tse he ke fika ko mme ola anta a re o a tshaba go ra ka mperekela motho ola ka dinoha because dinoha tse di tswa ko beng ba tsona a se ka mpotsa beng ba tsona ke bomang ka nna le dinoha tsela ebe ka tshaba ka tshabela hae ke nyaka stene ka tloa ka o nyaka stene ko kgorong ba mpha stene mampitsa antare ha o tla o nyaka stene ka gore jarata e ke e kgolo ko morakwa ke stene sa kokwago ko nyaka mo thoko haka ka sabo o tshela mola wa hae ka tlhoma ko morago ko morago ha jarata ya hae ka ha ko ka ntsha gate ka ntlhela bjanong ha ke itse gore bothata bo nna phoso e ke dirile mo lefatsheng ke eng gobane ntho engwe le nngwe yona bjanong ha ke phela wima kore le he ke tsamaya le he ke re ke ko mo hae ke phela wima ebile ke tshaba le go tswela ko ntle ke tlola ka mo ntlong ke pheditse koko ke a go leboga o bo phela le dinoga ke se se go tlošitšeng ka gare ga lapa go hloka boroko ke a go leboga mathata bogadi ga re a tšhabele re lwa le ona thata ene ge se ra se nyaka go senyetša o lwa le sona ge ile re se go lakaletša bobe o lwa le sona ka lebaka la gore batho ba bantši re fela re tšhaba gore dira tša rena ge ba nyaka gore kuša bohloko le rena re ba kuše bohloko re bolela se go ne le batho ba ba hwileng ba hwetše dilo tše ba sa di tsebeng ene ka lebaka lang la gore batho ba ba tshwenya ba fela ba re modimo gona ke bolela se gone bjale koko ke masetlapelo ka lapeng la gago wena le ngwana le lla sello se se teng o buile bogadi o boetše ka gae ba go nyaketše phisinyana ya pleke mo o ka dulang motsola le dulang gona ola le o bitša ka fane ya gama ke a ka bitsa ka sefane sa ko ke tswang ko teng ka gore ba ntshe magadi fela ene monna o be a ntitea a sa nyaka gore re tswele pele ka gore re ka dira mmereko o ra dira eng ke go kwele
ge monna a se a nyala go fetša mosadi o sa bitša ka fane ya gago ge magadi a tswele re sa bitša gore ke deposit santse o feleletse o kgone o tšhentšha fane o bitše ka ye e leng gore ke ya gabo monna ga o ne phošo go o bitša ka fane ya geno o sa dumeletse gore o bitše ka fane ya geno gobane ga wa nyala go felelela ge o buile bogadi tšea batho di bušetše morago tšea tšheletele a ke ra o sa ria le bona tšea magadi a bona o ba fe ona gobane gore re taba ya lena a e lokišege mara ka sega ga bo rena taba re e dulela fase tšetša bogadi a re emenyana ka tšona koko ebile go bonala e le gore ga se go a nyalwa go felelela lapa šilile go kitima dilo tša bošego ka gare go kitima dipoko go kitima seriti sa ngwana o tepelaile ene bokotsi ba ngwana go swana le wa tepelaileng ka thapo ga go le ebile a tepelaetšeng ka gae bokotsi ba gage ke gore a ka fetša lapa ka mokana ga lona ka gore ba ya go berekiša yena ene le re ga se yena a nnoši a tepelaileng le wa rangwane o kae wa abuti wa abuti o kae abuti o ko phake bana ba ba swanetše re robadiše memoya ya bona bana ba ba swanetše gore batho ba ba rileng gore ba tepelae ba tšwelele molaleng ngwana wa gago ba ka sengwale lengwalo gobana go ne nto bohlokwa e leng gore re ka re o tepelaetše yona o ba ija ka gae o ba swariwa gabotse ka gae ke ne nneta gore ngwana o mollo o mongwe wa thieditšeng radio go nubala ge ke bolela so go tepelaya a se solution ke go ba weak ge motho a ne mathata a swanetše a dule fase a bolele le batho gomme batho ba palle ke go se lokiša mathata a gage ene le gona a se re go paletše gore o lokiše mathata o swanetše gore o tepelaye batho ba swanetše ba tsebe gore lefase le re phelang go lona ge o sepela so di-challenges di tšona mogauso ene o swanetše go tseba gore ke santse ke dile jwang le tšona a ye gore wena go thoma go hladiwa wa tepelaye ge mmago a go gala wena wa tepelaye ge teachere e go gala wena wa go tepelaye ke go tšhaba go tšea maikarabelo ene ke go ria batho gore ba phele boima ka lebaka la ge e le gore santse ba phele ba šalane le wena morago ngwana gago ga a tepelaela ka lebaka la gore o mo tshwentše mama ga a tepelaya ka lebaka la gore koko o mo tshwentše o tepelaile ka lebaka la gore batho ba moretse gore a tepelae e le ge ba nyaka go mo tšea ba ye go mo šomiša bošaedi gore a tla fetse ba bang ka gae baloi ba kgona go direla ditholwane tše e leng gore ba tseba re lapa le ba tlo berekiša tsona gobane baloi ba bantši ba tšhaba letswa ba tseba re ge ba berekiša mohuo motee wa ka gae ba feditše ka kgoroi so se re swanetšeng go se ria sa mathomo ko wa go nyaka go tseba gore ngwana wa gago o robetše gabotse na lerope le le sa dule go motho le ne bokotsi gobane batho ba bošego ba tšea dilo tša go swana le tše ba di bea ka gare ga marope rope le la ge e le gore ke lerope le phiatleng le no tsoga le phasa la botša badimo la re phiatla mola re kgopela le re fe maatla re le tsošetše ntlo ya gabotse re ka se dule le lerope that's why koko a elwa le dilo tša di-dreads nto ya lwang le yona ya di-dreads ke e šupang go bontšha gore lapa le lerwele mathata le rwele dilo tše dimpe lapa la gabo koko le ya thubega nkano re le thubegile le manyalo a lena a tlo thubega mebereko a lena e tlo senyega mahlatsi a lena a tlo senyega gobane ngwana o mollo mong ga alla o swanetše go llela ka gabo lapa la batswadi le ka se thubege re le gona ge lapa le šwallana a re nyake mokhukhu le ge o ka ba le masenka mafoo o tla tsoša lapa la koko ra tseba gore ge re ga koko ke kae re o riala jwala kae family ya bolena ba le rile gore lelwe ene le bake ntwennyane e sa reng selo le sa tletše ke dira ntwa e ketimang mola ke no ba boloi fela a go ne modimo wa bolenang ka reng o le bolaela batho ga go ne gore modimo a ka kwa tabola ngwana gage badimo a se batho ba babe ke rela gore re tšeeng taba e gabotse badimo a se batho ba babe batho ba babe ke ba ba berekišang badimo ba borena bošaedi gomme gore ge o e tswa ba re re hlaba pudi hlaba kgomo re ya jwala
santse re nyake general ye swering ditholwane tša kua gore ke mang ge naga e ka tekereya e ne mahu a mantši a dikotsi tša dikoloi e ne mahu a mantši a dikotsi tša gore bana ba tepitšeele bophelo ka thapo batho ba sa robale batho ba tšhaba nageng ba sepela o sa tsebele gore ba ya kae ba tlogela marobe jwale ka kgoši moetapele o swanetše o tšee maekarabelo a gore o nyake go tseba gore wa e nage ya ka batho ba khuruga wa e nage ya ka go tlala mahu a dikotsi wa e go tlala mahu a go tepelaya mahu a go tepelaya a loka gobane motho wa tepelaile moya wa gage o a seselela pele o ya go gahlana le batho le maga ga bona ene ka nako o thomang go seselela ke nako ba thomang go tšea ba o roma ka gare ga metsi ya batho gore a tla ngwana mo wane ba ka mmola ka thapo a fetša a tla tšea bana ba 50 mo nageng ene ge ngwana a se a robala wena motswadi goba ba gabo le ge ka ba gabo tate goba ba gabo mme go tlo ba le toro ya tlo le bontšhang ka yona unless le sentše letšwa gore a se ka robala mara ge le ile la re ge le fetša go diragalela ke diragalo so la re le a morobatša mohu ga robetše o tlo o tla go lena ka sesego mohu ga se a robala o tla go lena ka sello ene o tla go lena a fela a širela mohu wa go se robale mo ntorong o tla go lena ka ntwa o tla go lena a le bontšha le malapeng a batho so ngwana wa gago tlogela go tepodiša dilo tše dintši ke nako ya go lwa le babolai ba ba bolaileng ngwana gago nto mathomo re santse re lo le yona ke thapo ye ebile le lerumo la go tšea ngwana ga gore bereka yona gomme thapo ya gore nyakela barumi ba ba e rumileng gore e tle ka gare ga lapa e tle e bolae ngwana motswadi o reka thapo a re ke ya dikgomo mara la mafelelo thapo ye la itšee bophelo ba ngwana ka mogare ga lapa price ya thapo ge o ka e lebelela ke boma 30 something ranta a e afford gore e ka boloka motho mara 30 something ranta yo e kgona go tla go bolaya motho ka mogae mme a tseba e le ya go tlema dikgong tša gore di tle di apeele ngwana a ja tsene sekolo so ge ngwana a feleletše gabotse a ka stepolae ka thapo ngwana ga a feleletše gabotse a ka stepolae ka di-retex goba di-alpirine price ya ntwa e rekang a e wete gore e ka mmoloka so ke nako re lwele ngwana go bana ga a sa le gona dira tša gage di tšwelele molaleng mara go ba swa ka moka ba thieditšeng radio le ba ba lebeletšeng Facebook please ge o ne le mathata dula fase o bolele le batho go tepelaya o tepakela mathata gore o tlo rue ke batho ba ditholwane tša metsi ya batho nto ya gore batho ba tepelaya santse ba itlogela because ke yone re hlollang gore ge dipula di tla di tle ka bobe gobane medimo e kwatile bana ba sesella ba no ba mo molaleng ene gantši ge go e tla lekula go swana le ka gae go tla dintwa go tla ditshele e le ge e le modibi wa baloi gore ba kgone go itirela boithatelo go ngwana wa lena le mmolokile ka lešata ngwano lešata be go fela go e ba le dithulano goba be le kgona go no rerišana le bone gore le bereka jwang tabeng ya poloko ya gage ne re rerisane re utlwana ka poloko gae a bona ge e le gore be le kwana le tšwala gage le tlo ketima ka lebelo family ye le sa tletše ke dira bagešo ge ba kgonne go tswalela lapa la bokoko ba lešia e ba lerope go ra re le lena malapa lena a tlo tswalela e tlo ba marope go na le letšwa le le bitswang tata moloko le tswalela gore motse o šalošetše ka lešaša le bolaya gore le bolae lekgogo ge o ka kry-a tšatši le lengwe o e tebelela wa kry-a ga geno ba fela wa bona ngwaga go feta re bolokile ngwago re bolokile le ngwago la re bolokile le ngwago la re bolokile swanetše family e go nyako tseba re fetša ke eng so koko ke tlo go thuša sese ke tlo go thuša gore o fole swanetše at least 7 days o gatoge dila o tloge kua o dulang gona gannyane legala leo le bonang tšatši le lengwe le tlo fetoga legadima le tlo tsena ka molagae
gobane legadima le sepela ka legala lasbone koko ye swantseng e šala ka lapeng la geno ikae ne ke na le moshimane o mo one koko o tlhokofetse okay o ba ka ba ko mohae malome John o tlhokofetse o ka ene ke kopela bole bo ka mo familing ya bo mmagane o tlhokofetse banna and ha ona monna wa tlhokofetseng lesolo le monate ya nko no ntlhalosetša ka makhua gore a sepetse jwang sese ke tlo thoma ka malome wa mmaka o tlhokofaletse ko motseng ko rone o tsamaile a tswa kwa mae tlhokofalela ko motseng wa batho ntle le go bethwa ntle le kore go diragetseng ntle le go hlabiwa go thuntšhiwa go diragetseng gore malome o mogolo o phele a phela ka montlong wa bobedi ile a lwala a tlhokofala ke yena na setse ka mohae and then wa boraro ba mmolaile ba molatlhela ko metsing ko letamong ba montšha pelo ba mo segile mo ba ripa ntlhanela ya pelo e ke yena ne le lasbone ya bo mma ke yena ne tshwantse a sele ka mohae kore ga botse makhua mantši a banna ba ba hlokofalang mola ka moka go lelele gore re ka bala bolwetši because of o mogolo ga fe ya mmele o montlene o fiele ka mogare mololo mo feste ka mogare ene ngwana wa Suzi wa ipolaileng o ipolaetse ngwanyana o nna ratana le yena o ile kwa bongwanyano a fita tlhaba ngwanyano ka thipa ha fita hae ana haona hore ngwanyana o tlhokofetse o sule ke ha tsa thapo a ipolaya kande ngwanyana la modimo a thusa a ska a swane a ya sepetlele ba mo thusa ka pele mara ngwanyana o hana mabadi a thipa and then okay before ba ke ra kholo hore mma ke ra ngwana ka ipolaile ka mola ba kwa bo girlfriend ya bo rata abo ngwanaka ba fonetse mma ba re atlekwa ne mma a tsamaya a ya kwa mma ha le motsileng o ke ra kholo hore wo ya bo ha o senyehile mma a fitla mo hae nna ke bo ha ba mfonela ke fitla mo hae ke re ka gore kwa ne ba o biditse a re utlwa sello sa kwa gore kwa go dirala a re fitla kwa re ke le mmengwanyana le bomme ba babedi le koko wa ngwanyana ra tloga ra nna go setupong ko pele mme ola o tlile le kobo e na le madi and then le thipa e clean ha ena madi a usiwa ka le mme ka mo next door ha botisa le mmane wa ka ba ne re tsamele ba buisa gore ba neng wa thipa e sena madi a re ke itlhatswitse ha re mmutsa gore wa o tlhatswa evidence ya maphodisa ha ra arabe okay the following okay ka mora ka re ke khopela go yo bona ditshenyegelo tsa ngwanaka ko sepetlele ka gore o re ngwana o ko sepetlele a utlwana le nna the following day hour before sonte re tsamaye a mfounela a re family ya hana gore ke sepetlele le yena okay ka tswa mo yena maphodisa a founa ba re bank khopelong ke ra ka mohae ka tla ka bank maphodisa ba tla bank ra ka mohae ha ba fitla ka mohae ba ntsainisa pampiri ba re lesola ngwanaka ha lena case a uswa ka butsoro ha ona case bjang because ko ha bongwanyana wae ba re ba butse case ko lona maphodisa ba rawa na re itse case ya sepe mara ke khopela maphodisa a na tsene maobane boshiu le tsamaye le ko bona maybe bona ba itse something are because batho ba le kwa ba tswere ditlhako le thipa ba hana ka tsona ba re lena le re baskare fa tsona maphodisa ba le barawa late ka mo hae family iswe e ko maphodiseng a na tsene boshiu mme ba tla kry information ka nnete koloi e tswile go iwa police station ha re fitla police station ra boa maphodisa a police station bona ha ba itse ha ona case ako hae ko memtleka ha ona case ba tloga ba batla police le ba boela ha bongwanyana ba re tswa police station
so ko policing ba re bona ha bana case so o tshwere dilo tsa ngwana bjang o re maphodisa ba re mme ola a ra ba re ha ka re maphodisa ke rile family ya ka mogae ba rile ke se ka lefa dilo tse ausi ka ke mo a thomang go kwata a re no o rile mo rena ba re maphodisa ba re go na le case o tshwara dilo tse until sa mathomo o tlatsitse thipa o re thipe e tlhabile ngwana mare thipa ena madi o tlatsitse thipa o tlatsitse evidence ya maphodisa no o re kwa ga rona le case ko policing ba re ga ona case ka mo then ha re fitlha ba fitlha ausi ko thomo ba le engare o tshameka ka rena o rira ntho e re sa e tlhaloganyeng and then ausi ka a boa a founela ntate ola a berekileng ngwana o ne re kopokela a robaletse ngwana ntate ola re kweng boa le tloheleng dilo tseo kane the following day furu ba founa ba re tla letseng dilo tsele ausi wa ka a tloga le mme ka mo next door o tsamile le bone manje la bobedi a ke sa polo ba tsamile le mang ba ya kwa he ba fitlha kwa a ba fa ditlhako ba fitlha mo tseleng before ba tlo fitlha ba realize gore thipa ela ha iteng ba ausi kwa mo founela a re mo thipa a re thipa ke e bone e timetse ha ke itse mo ke beileng le ka je go thipela senkere le ne le boshoga ka kang gore ngwanyana o be go se ne mo go bontšhang gore o tlhabile ka thipa ke kopane le ena maketho o ile wa dula fase wa bolela le ena ngwanyana la ke bolela le ena ntho a mpoditseng kone o le Susan mme ratang ke kgopela o nyake le ratang thuso because ratang o tlile mo nna as an animal e le ntho e nngwe fela ke karabo mphileng yona ka re mare bjanong ba re o ratang o tlhabile ka thipa a ratang ha itse o tlhaba motho ka thipa no ka re wa ntshega wa e tlhaloganya and ke kopane le ena ko marapjanong molo a se kopane le ena mo tseleng ka re and then ngwana ke kgopela e yona le nako o ntisetse ngwana a ntha nkaraba a re this way ke tsere bana ba ka ke tlogile ko hae ga ona peace because of lesola ke le nna ka mohae ke lwa le bona because of lesola ratehang wa e tlhaloganya so wena ke kgopela o nyake kgopela o tswe le ratang because ratang ha tla monna ne le se ratang ne le mphofolo ya kgonagala sese a ke re ba kgona go apesha ntwe la gore ge o ya go motho wa gago o ye o tletse ke pelo banna ba bantši ba bolaile basadi ge o ya go nyako tseba gore o mmalaetšeng lebaka la gona ke lebaka le e leng gore beng kano re sorry bile le go mbola go be go fela ra nonwa metsi ra tswela pele ka tše dingwe that's why ba re ngwana o tlile se ka phofolo so ge makoti a gago a go botsa re nyakela ngwana ga go thušo o nyako bolela ngwaneso no it's fine mo fe microphone thobela a nna ka lebitso ke nna kentse ba ke tsamaya le bona ke ragadi Susie and then le bokoko o mongwe gape wa ba bolelang ka ena ba reng o ipolaile gape ke abuti ke ngwana wa ke abuti re ba bararo go ne le twin mo go bona ba ke matwini ba bedi ba wo wa ipolaileng wa ka gae o ipolaya morago ga gore cousin a ka ratagang a ipolaile ena 3 months after le ena a ipolaya gore se ba kwa keng ga re tsebe a se motho gore ka reng wa shota ka gae ore o shota eng ga a shote eng ga a shote selo ka gae lebaka le note e ngwadileng mo gore na e make sense gore o ngwala note o no re gopela fela tshwarelo gore a wana ke rile solo tshwarelo ke yona eo le nna re sentse re sa a re o dirileng o no gopela tshwarelo gore ke ipolaile ke gopela le ntshwareleng ka ntho e ke e dirileng and then ya felela gana mo ga a tlhaloso re lebaka la gore a ipolae ke eng Professor Moremi o bontšhitše mo goreng lehu kapa re mahu a ga a thoma ka morwago sese o understand tate mo o fetša go tlhalosa gore bo maloma lena
ba tlhokofetse ka tsela mohuta mang. And then Moroka o buile gape o bontšhitše gore baloi ba lemogile gore bahu kapa di-family di bea majwa after batho ba fetša go tlhokofala. So that is why ba tšea motho o mowane ba mo romela family ya gabo gore e be yena a senyang. And then go nyo le rena re ka focusa godimo ga mahu a mabedi a mo morago. Ganeng mo a gone problem tlholo e ko godimo. Ene tlholo e leng ko godimo ga gone ka mgo e ka sleng ya hlola mathata ka gona. Ke thaletše polelo ya ge sese a re ke nyetšwe kore ka gare ga period e nnyane. Sese o buile kore o nyetšwe a boa bogadi a felela ke mmereko ngwana a tepolaya. Dilo tše ke ka moka ga tšona ga gone ntwe ye nngwe e tee ye botsana ye a beng a ka te tshwarelela ka yona ka gare ga dilo ka moka ga tšona. Ga gone ka mokgwa o ka bang le phisi ka gona. Sa mathomo go bua bogadi ke stress. Sa bobedi go felela ke mmereko ke stress. Go tlhokofalela ke ngwana ke sa mafelelo. Moroka o bontšha gore legadima le tsamaya ka legala. Ge o ka botšiša batho ka moka ga bona ba ba bethileng ke magadima ntwe ba e boneng ke legala fela. And it can happen gore e be e swanetseng ke be e le kgale e diregile nto ya legadima mara bano ba gore e no ba le nto e leng gore e ya ithiba. Ge ke theeleditše Moroka taba ya girlfriend le moshimane e na le dilo tše dintšhi ka mogare, mara nna ke be ke sa rate gore le focuse mo tabeng ya kua ga bongwanyana wola e tlo le diba. Ene maele a ka go lena le go batho ka moka ga bona ba batla mo pitšeng tše kgolo ka re ga dillo tša bona ka moka ba lla le ka taba gore a re kwane. Ge baloi ba romela moleko ka gae ba romela le moya wa hlakahlakano gore batho ba focuse godimo ga ntwa ba šikologe moleko. Ge batho ba lebeletše taba ya ntwa moleko o fetša batho, moleko o go batša batho, because of go nwele nna ke lebeletše gore nna le wena a re kwane. Always ge ke nagana ka wena. So lebaka la gore go be le moya wa go se kwane ka gae, go ka no bona o sa kwane le ngwaneno kapa o sa kwane le motswadi ya gago, o tsebe gore baloi kapa dira di go lahliša side, di nyaka gore o focus mo ntweng, and then go be le ntwe go go batšang ka side mo sa e bone. Ene sesi ga gone ka mokgwa wena o ka tsogang o lokile ka gona. Moroka baloi ba hloile motho wa dipono kore moloi mo a fedileng ge o le motho wa dipono go ra re wena o sera sa bona, because o bona dilo tše bona ba di dirang ba tlo go bolaya. Ene ntle le taba ya gore ga o robale o robala ka bo 4, ge o ka lebelela mmele wa gago gabotse o ne mathata wa bajo mmeleng o ka no bo sa kwe selo wena, o ka no bo tekwa o le gabotse. Mara ke dumela gore motho mollo mo ga go lebeletše wa bona gore ga wa te ke etla mmeleng. Ke dumela le taba Moroka ga bolla ka taba ya go gatoga dikgato le rope ka ga ya la loka. Is either re a le tsoša go ba re a le phuma. Magorena taba tša gago di a tšhoša man. Wa tseba gore
moroka motho wa go tswa ntwe e phelang mo mmeleng wa tsare ka teng ka mokgwa go fišang ka gona ga go ne ntwe e swantšeng e dule ka mo e phele so mara ene se phela gape seboko se a ja so a re sure gore mo go koko di tswele ka moka gape diboko tseo tše dingwe di ka no be di sa šaletse di tswela pele di muša ka mo maleng o sa tlatša madi koko mara go robetse ya go ne mantšwa o felang wa kwa a bolela nna a ke robetse ke kgopetse dipilisi gore ke tshware ke boroko ne ke sa se robale ne ke tshwara ke boroko he ya ko bo 3 ne le ona ke robalang ka bona mmele o ga ese waka ke fedile ko nna ko mokgwa ke ipone ke fedile ka gore le diaparo tsaka ke di notlile tse tsotlhe a se mmele waka ene le ngwana o setlogolo saka se nna sala le nna le ena o mo pelong yaka gore o mo pelo yaka mara ke re ke a itebatsanyana ga ke kgone ge ke tsoga flu ke lebelela koko gae kokwa pelo yaka e a ifala ne ke sa nyako ba bontsha gore ke motho mo bjang ka ngwana ola ke re se ke ka ba utlwisa botlhoko ko pele ke itshware ka e le gore ke motswadi mara ntho e ya ntša a le ropele koko gae ka mola ntlo ya ka mo gae ne ntse pila go nna a buti itlare ka mo teng o epile ntlo fela ka mo ntluko mo gare ka mo a re o nyaka go ira thabene a epa ka mora epa ntlo e ntse pila e na le dirulelo e feleletsana le mabati e na le mafestere na le harfeile ya re has no abuti klare a tlhokofala a robala hwaya a o ke mo latellang a o tsa masenke a le ko godimo kwale a re masenke a ke tšhelete ya gae ka ya ko wena ka rausi a rwane ile sekwampotsa selo ka itidimalela ke tshaba go bolela a ka re bolele dilo tse bete mo radiong ee ke tshaba bolela gore o ntheile a reng wa bona ntate ba ke koko ke moremi ntate moremi bjaanong ka itidimalela ka le gore ga ke na selo ntlo e lenke sentsane e ntse pila ngwana wa usi wa bo a o tsamaya senke koko wena a tloa o ira till house koko hae kokwala a re o nyaka o phatsa gore lo tsa di bereke pila ke he a ira till house ka mo jarteng ya mme a o tsamaya senke ona koko wa usi kokwala a ira till house e kwa yona ka mo ngwana wa tlolosa ka se ikganetseng ka mo yona ke till house e le hore e rilwe ke malumahena o ra butai ke malumahe a re nya gore motse wa habo motse wa kokwahe o ske wawa he re nya go phasa re tsene ka mo till house ela e we ntlo ke le rope ha re iso re ira bjang ka le rope lele ka gore nna ha ke na matla ntate moremi ya gore nka ya ka mola ka gore ke boditse gore ke se ka ya ka mola ene motse ola ba o file moshimane wa ka mme before a tlo tlhokofala o le motse o kwa Godfrey le se ke la mmakisa one a re biditse ba botlhe ba bjaanong ngwana wa kwa moshimane o le ena o nkutlwisa botlhoko ntate moremi o nyetse ke sa itse ka white wedding a nyalla kae a nyalla kwa phake kwa mofomme and then lenyalo la gore le tle ka mo gagabo ka mo lebile ko kae ha le teng le mahadi ha ke tsore a isitse ke bo mang nna ke utlwile fela o tla koloi ba re ba tlile lenyalong ka rao lenyalo la mang ba re kgante ka moya ona lenyalo na ka re aowa
ba nkry-a ke ntse mo setilo mo pela ntlo batswadi a re dieng so e ke utlweletse mathata a lena ka moka ga go ne ntwe e tlo mo palelang mogala bo ke department ya gage go ya go checka gore bahu ba sweleng le ba tlhokofaletseng metseng ba latilwe ba robetse ke department ya gage thapo tse bana ba tetekeletseng ka tsona le diswere ba ilatlhetse ka mošimeng okay a gone phoso mohlomong ke ka mogole ke re le mmaele ka gona from ko ngakeng ye e le thušitšeng go lokile and then metse go swara go lwa le dilo tše di leng gona ka mo jarateng and all the stuff ke department ya gage mohlomongwe le taba tša go hlapa dififi for bahu ba ka moka ga tšona ka nako nngwe a senke dino ba gona di bile gona a re tsebe but ke nagana gore moroka tše di šetšeng le process ya gore re tlo thoma le bona kae and then ra fitlha kae re tlo di bolelela ka mola reception ge re tšhaiša before re phatlalala jwale ka ge re tlo re dira ke lebeletše lebaka la gore ba le ba bang ba le ba ga phahla ba tsene re kgone go kwa sello sa bona tše go ya ka nna ka mokgwa ke ikweleng ka gona re di kwele ka moka tša gore okay tate nna ne ke nyako le botsa problem ya ka le nna ke berekile ko Pretoria ko Struben Street for 15 years ke bereka ka Bodenat ka ba le makgwa le mola ke rekile di taxi batho ba ke bereka le wena mo ba ra makgwale ba re nna ke a uswa ka ngala go mmereko ke ngala ka tla hae dikhumbi di a bereka tšhomi ya ka ntseya a re mona o ka se ke botumo a re mmereko a ntsentsa mmereko go Alet Plumbing go Eastland ya re ke le go Eastland ke tshole komiti ya tie e sentore ko nna hatsi kawa re re gona le auso mo motho go ka ntshwara gore ke nne hatsi he ke nna hatsi mola ba bitsa makgwa ba di first aid ba he ba fitla mola ba ntšheka ka nna ke sa bona selo ke di betse ba ntšheka ba re no bona ba bone selo ena tšhomi ya ka wa kwa seabe a khopela vene go mmereko ga ntseya a nkisa hae ko nokane ka tsamaya mo gotlhe mo ke nyakana le thuso ke sa kgone go kry-a thuso ene ne bo sena saene ya gore bo etla bolwetse bo matsatsi a bo na le saene o tshwanele ka tšeko ne ke le ko dikgomong ke bukile gore bo etla bo nyako ntshwara ka mena difeiši so nka mena difeiši ka ira so bo a tshaba go rara a bonnormal ya ne bo kgona go ntshwara sonta ke afternoon ba ntse ba ke se tleliniking ba ngwale borifi ba re ke iswe sepetlela ke sa ipodi ko phapama ka manta gore 6 to 7 days ne di kgona go idibala ke sa ipone no ba tla ihlola papa processing ya gore le thušiwa ba tla ihlola and then ge ka ba ke meleko ye leng gona ditaelo di gona ka kua ga moremi ka mola ba tla botlhokomela ya ke bona o ka re koko o emiša letsogo ene ngwana wa ka o ne ke kgopela gore o rata go itse goreng tatahe o ko kae ke mang bjanong ne ke kgopelang tate moremi gore a ka thusa ngwana wa ka o because le he a lwala o bolela nnete ka bolwetse ba hae ke a tloa ka dikota ko hae ke ikwena ko fetsa dibeke le kgwedi ke a e fetsa ke ntse le ena a shasharakane a sa phapame a sa reng jwale koko wena ga o tsebe gore papa ge ke mang ao ga ke itse jwang ne ke santsane ke le o monnyane he a tla lefatsheng le ke tlhalefile mara ke sa itse gore bjang dio di tsamaya bjang a ke mo itse ka bolela maaka koko ke ngwana gago
ke ngwana ausi ha ke mo itse ya no ya kwagala jwale a re emeng ka mola reception batswadi tše dintšhi re tlo di feleletša taba tša lena le tlo thušega mo e leng gore a mangwe a malwetse a la kgona go a tlhalosa moki le tlo re fa ona gabotse nako e gona le tlo re fa re tlo ba le nako a lena enough ya gore re boleleng le lena gabotse ntene re tsebeng gore na re tlo thoma kae re ya go fetša jwang le lena a go tsene ba le ke bona o ka re le labone o ka re tlo tšwela pele le bona ba tsenang gone jwa le ba motheletši ditaba ke tsona tše magagešo batho ka mo malapeng re swere boima wa bona o le motho gone jwa le ge o theeleditše radio so bana ba motho ga se ba go hloyana bana ba motho ga se ba go lwela ruri ge le ka bona ka mogae ka mo khelelwa bana tsebang gore ntwa e ke ya go le robatša fela gore le paleleng ke go bona meleko ge e tla gore le tle le kgone go lwa le meleko go ka bona o sa nyake ngwana mmago o tsebe gore go ne le ntwa e leng gore ba nyaka go e berekiša mo go lena le tlo e bona mara ge le sa kwane le ka se kgone go e bona ka baka la gore le tlabe le focusitše mo dintweng jwale go o sa kwane le ngwana mmago hlokomela go se kwane le yena ge o e lwa le yena hlokomela go lwa le yena a batsena ka ba jene le ka tsena ba gešo ga di meeting o kwa eng go khuluma mang jwang ka re go tlo bolela Zanele le mmage ke bona ba tswana ditaba Zanele ko fe mo sharp ai wa ngwana ska tsena bana ba lla ka mo lokiša ka kwa malako ngwana o no lla gape mola le sa swere ditaba tše bose le sa kwa right goga le kopelwana le ngwanešo le o tlo go le batamela gore o kgone go kwagala gabotse ge o e tla go bolela o ba re go khuluma bane khuluma mama all right re a leboga batswadi gore le fihleng mo pitšeng tše kgolo le kgono nna ke nna ka kapa ke Professor Moremi ke ngaka borena ya setšo go tšwa lefase la ga Matlala Ramošebo ke yena e leng gore re thušana le yena kudu mo lenanego la pitšeng tše kgolo karolwaneng ya tharolo ya mathata mo e leng gore o tloga a tsenelela kudu jwale ntle le go senya sebaka prof a eno ba amogela ke moka re fe mmago Zanele ka mo mmago Zanele a re fe go le seborala thobela a ke ba amogele malome ka kapa mmago Zanele le sesi Zanele le kae Sikona njani? Siyakhuluma la. Niyaphila mama? Siyaphila. Okay, nibuya kuphi khaya? Kwaphahla ba. La kaphahla? Okay. Inkinga yini makazaneni? Mina nginokuthatha lapha ngihlala la e-RDP nginezindlu la e-RDP ngihlala khona. Maye lapha isihlala khona e-RDP akunabuthongo. Akuyazi nakunakuthula ebusuku nasilele kugijima izinja sithi ziyaphambana ezinye ziyale nangasisi izinja bukatsu nangasibukatsu ziyangihuluhulu so asikhoni ukulala akunakuthula nabantwana abasesiyahlangana asizwane asinakuthula ngaze ngakhamba ngayekhaya sengithiye kunjalo sengihlala ekhaya ngike ngakhamba inyanga epheleko ngaya kwababuStrem Jesi ngokufuna usizo lelo ngoba ngibona nabantwana bayazi ukuhlangahlangana sizwana asikhona ukuhlala kuhle asikhulumisani nalabantwana maye ngathi ngokufuna usizo yazi ngafika le kwababuStrem bangitshela yazi amathatha bathi emzini wala sihlala khona kunento egujelweko isilwane esikhulu mara bakhona ukusibona ukuthi yini sigujelwe solo ngathuma amaroom ngo 2020 solo nanje akapheli
nemali ayihlali yena nginamagundwana amancane agijimako nawuthi uyalibetha liyabaleka igundwana lakhona solo hleli njalo amarumu layo akapheli nangithi ngizokuceda ngitsho ukuthi ngizokuba nemali ngirholela umsana lo mara imali ayihlali asibi nemali akunakuthula nekhaya sengihlezi ngibaleke lapha ngekhaya nekhaya nginakuthula sengihleli kunjalo manje ngibona sengiza la ngifuna usiza ukuthi mhlawumbe baba ustrema ke bangihelebhe ukuthi ngeke bakhona ukungisusela inkinga le esejardini ngikhona ukubuyela ngiyohlala lapha kusho ukuthi ubalekile lapha ma ubalekile ekheni kwaphahla iye ngisekhaya njenganje kwaphahla ikhaya lapha kusele bani lapha la i-RDP lapha akunamuntu uvalile yeba wo umuzi lo unenkinga ngowakho iye ba okay isizo le ufuna ukuthi ngikuncede ngalo ufuna ukuthi sikhiphe lento le bathi khona lapha ekhaya iye baba bengisho njalo okay Zanele wena ukhala ngani
ngoba yasikhona ukuhlala lapha ekhaya and ingasidala uzokukhamba ngizele lokho kuphela zesikole ngifuna ufuna ukuthi sikuncede ngale ndaba le tokoloshi nokunceda umamakho hayi lezi esikolo okay siyabonga Zanele siyabonga Zanele okay mama Zanele anyaka isikolo akere o nyaka re mothushe ka tokoloshi re tlo thusha Zanele ka taba ya tokoloshi fela re ne batho ba ileng gore ba thusha batho ka di certificate tša security problem ya security ke it's a part ya school because santse o tsene school so a gone gore ka monyakela di donation tša gore batho ba mo thushe ka gore a ye go dira di grade tšela batho ba di dirang tša security because ke tše ding ke part engwe ya school mara bjale gone boyfriend yona e tla nyakang go dula le Zanele a sa nyake future gape papa ngwana ga go theeleditše go o ka no re a se o itletše mara re a e bolela e gona kere no re tlo ba le problem ge motho a e tla nyaka thušo mara nyaka gore mo thushe ka tsela e yena a nyakang ka yona ntwa mathomo malome ka kapa Zanele sa le ngwana monnyane thata ene a re tlo thusha Zanele ka go ya ka mokgo yena a nyakang ka gona no tokoloshi gona go tlogediša ngwana sekolo tokoloshi gona go dira gore ngwana no ba le enga go dilo tše ileng gore a di right wa ikušiša mama so re nyaka gore ge ile gore Zanele ke yena ngwaletše mo a nyakang thušo gore re go thushe Zanele santse a tsebo gore a re tlo mo thusha re tšea le side re tlo thusha e le gore re nyaka gore dilo di loke di be gabotse ka lapeng la gago le yena a loka be gabotse a ke re le wena o mo nyakela thušo so re tlo mo thusha ka dilo ka mokana ga tšona o dula kae go ntšwa le Zanele ga phahla mo ko go lapeng la mama ga go šetse mang go a gone motho ba tšhabile gabotse ge le le kua ga mama go Zanele le bona eng ke rela re gore le tšhabe kua le tšhabileng yona ntho ba reng e epetšo sibalega yona and masila ngiputanga ngilala nomuntu endoda okay lo muntu lo ukuhlupha every day or mhlambe undlulisa amalanga so udlulisa amalanga okay re tla go thusha ka yeo ke eng engwe o nyakang thusho ka yona santse o bereke Zanele santse o bereke tokoloshi a se problem re tlo no go hlapiša ra itlosha ya tloga mo go wena ra ga geno ra bereka ra ipolola ntwe le tshwenyang ye nngwe thusho e le nyakang ke eng Zanele se ke la tšhaba go bolela ka gore le tlile mo a ke le tlile o nyaka thusho bolela dilo tše o nyakang thusho re go thushe ka tšona if o ne enga bolela gore nna ke na le enga then re kgone go thusha ka enga ye gore e kgone go ba gabotse e tlogo mo go wena o ne enga ne o funa ukuthi sikuncede ukuthi isuke la kuwe okay mara wa tseba nna ntho engwe ya go mmakatša o sa Zanele le kgonne ke botše le wena mosegare awa ke boletse le wena maabane gape wakhulumana lo ntini zosibiza mara wa tseba re ntho ya go mmakatša o nna be ke bolela le yena mo founung Zanele a se yena o aowa gore ke re a se yena le yena ke boletše le yena the reason why ke re ga se yena attitude mokgwa wa o šomišang wa go bolela ko founung le wo a se o moane that is why ke re wa bona Sera Moroka ge motho a ya thušong se ema ka pele motho o ba ka morago so that's why ke re go nubale ngwana o hloka thušo a gone ngwana a ka no re yena a nyake sekolo a go kgonega ene go nubale o mo mmeleng ga le soke ngwana ga go tlo fepa ke yena a sa nyake future mo bophelong ba gagwe boyfriend e dulang le yona e mo imišeng go nubale e reng ge itheeleditše motho a sa nyake future mo bophelong then bana ba bona ba tlo phela jwang bona bo phela jwang le ba babedi
ene ge e ka ba e le ba babedi ba swana ba nyake future no go ra re gone le bothata gape because always moroka batho re ne ditoro ka mare di feile ditoro tse di se ke tša ba gona mara re swantse re be le tsona o ka seno re na ke nyako bereka a ke nyako nyala mosadi na ke nyako nyalo a ke nyake selo no ne problem mara ke dumela gore ge a ka thušwa go fološwa tokološe e leng mo go yena then tlhaloganyo go tlo ba ya gage o tlo kgona go nagana ga botse jwale ka motho a feleletseng jwale ka ngwana ke a leboga e tswalelo ba fe phone number magageshu a ke le leboge ka batheletši ba mcrs ke leboge ka difo ka mola facebook ke leboge magozanele o tlile la mo radiong sizokunceda mama kusasa sizokuthumela abantu bazokufika lapha ekhaya lento ekuhlupha sizoyikhipha uzanele sizomnceda uzanele ukuthi azokwazi ukuthi athole incedo mude eze lapha ekhaya ngizokhona ukuthi uzanele sikhulume naye simwenzele imithi lento emhluphayo khona ukuthi isuke uzokufika nini uzanele mani ngibiza noma kusasa ungafika ya ufike uzokuthola incedo ngisho ya ene baba nginesibawo umsanami lo naye ngikhambile naye khulu emasondweni nawo bathi kunesikwalahlekela skipa sesemncane magorena dilo tšeo ka moka ga tsona ro di bolela ka kua a ke re go ndwa le ge ba re ba tlo thuša wena a ba tlo thuša wena o noši bo o thuša lapa la gago ka moka ga lona re a leboga re lebogile magagešo nna ke nna morwa motšha maubane ke tsamaya